Evo, ovih dana se sve više i više počinje kupovati za naša groblja, znači od lončanica. Prijašnjih dana su se kupovale mačuhice, lončanice jer su se uređivali grobovi. Sad već je ona završna faza kada žele ljudi odnijeti aranžmane, cvjetne neke, dekoracije. Tako da evo, danas je malo se zahuktalo pa je to krenulo. Mi smo započeli prodaju ovdje prije 2 dana. Prodaja ide jako dobro, inače u zadnjih par godina se više temeljilo oko Sisvetih, sad su ljudi krenuli ranije kupovati, što nas je iznenadilo, ali za sad prodaja ide jako dobro. Mi imamo u ponudi multiflore, one nam idu najbolje, a nekakav pod navodnicima luksuzni proizvod su ove krizanteme, one su nešto skuplje i nešto osjetljivije. Mi nudimo, znači cijeli spektar imamo, od rezanih krizantema, multiflora, grandiflora, kompletno sve. Te multiflore, one su i po cijeni atraktivne i po kvaliteti i tako, i zadovoljava sve uvjete. Ovdje u Gorici ljudi najviše kupuju aranžmane. Doduše prodaju se ovako sitno rezano cvijeće, komadno pušleki, znači oni vole i taj dio. Krizanteme već na komad malo manje. Imamo veliki broj boja i različitih vrsta cvijeća. Na taj način možemo i ponuditi različite kombinacije. Imamo od vjenčića, različitih oblika srca, križića, posuda, aranžmana od manjih, većih, ležećih, stojećih. U biti svake godine pokušavamo izaći sa nekim novim stilom aranžiranja i pratiti trendove što je nešto u modi i ono što možemo iz svoje proizvodnje prilagoditi tom novom trendu aranžiranja. Možemo biti zadovoljni, kriza je, ali ljudi su svjesni toga da to je tradicija. Jesmo poskupili za nešto sitno, za 5 kuna ove godine, jer je sama proizvodnja poskupjela, to je proizvodi koje mi koristimo, ali za sad se ne žele puno. Za sad su skromni i shvaćaju situaciju. Nismo išli baš na to da poskupimo abnormalno, bez obzira što je sve poskupilo, jer smo svjesni da isto tako ljudi nemaju velika primanja, da je puno penzionera, dok mlađa populacija jako malo kupuje ili skoro ništa. Oni ne znam da li lampaš nose na groblje, tako da je ova starija populacija koja kupuje cvijeće, oni su umirovljenici i njima je to sve skupo, zato prilagodimo cijene stvarno svima, da bude i za one koji traže znači velike aranžmane, koji traže neke male aranžmane, tek toliko da nešto odnesu, tako da uvijek radimo da ima za sve. Bojali smo se, pošto su nam troškovi proizvodnje strašno porasli, pa su i cijene aranžmanima porasle ove godine. Nažalost, nekih možda 15 do 20%, dok su nama troškovi porasli 50 do 60%. Sa ovim malim povećanjem cijene pokušali smo izaći kupcima u susret da bi bili što jeftiniji, da bi oni mogli uljepšati grobove svojim najmilijima. Za sada nema nekih komentara da im je preskupo, bira se svako valjda po mogućnosti koje želi i imamo osjećaj da su se svi naviknuli na neka poskupljenja, pa više jednostavno suvišno uopće komentirati nešto. Ovako, uzgoj cvijeća, mislim, ja se od rođenja bavim cvijećem. Znači, rodila sam se doslovce u krizantemama i tih dana kad su se krizanteme prodavale. Ovo da nema ljubav prema tom cvijetu, odustali bi odavno. Znači, jedan od najgore moguće proizvodnje i najteže proizvodnje kada vi morate tempirati sve, danas nas ubijaju najviše vremenske nepogode. Znači, ovisimo o vremenu, znamo koje su klimatske promjene i proizvodnju cvijeća, tu koju moramo tempirati za određeni dan, je sve teže i teže. Troškovi su nenormalni, zaštitna sredstva su užasno, pojavilo se masa novih bolesti, novih štetnika, znači krizantemu uzgojiti je, moraš biti mali fenomen da bi to dobro uspjelo.
Razvrstavajmo otpad uz gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Ljekarne Zagrebačke županije savjetuju vas u svakodnevnim ritualima ljepote.